ndabasubije mu muteze amatwi Agace TV. Uyu ni umwanya ngiye kubabwiraho izina n'imodoka z'abantu bavuye kwamamaza. Umunsi ni itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi. Ni amabisi yabazanye nijoro, nanone agiye gutangira kubacyura bataha. Abantu bo ni benshi cyane, ntabwo ko nzajya mbagezaho inkuru z'ubwenge nziza cyane. Ahangaha ni uburyo abaturage baba bishimiye umukuru w'igihugu, bose bakaza baturutse mu mihanda hirya no hino mu bice bitandukanye mu byaro kure cyane. Aho batangiye nijoro nka saa sita z'ijoro. Aya ni amabisi ya leta bacyura, yabazanye nijoro. Umukuru w'igihugu yari yasuye akarere ka Kirehe. Mu gusura umukuru w'igihugu si akarere ka Kirehe. Aya ni amabisi ari gucyura abaturage. Uru ni urukundo rw'abaturage bakunda umukuru w'igihugu, umukuru wabo. Ari byiza cyane. Agahato kabamo kugira ngo ujye kwamamaza. Abaturage bumvishije ko umukuru w'igihugu agomba gusura akarere runaka, niyo nkishobora kubyuka ikajya kwirebera umukuru w'igihugu, kuko umukuru w'igihugu turamukunda cyane. Ni byiza. Kuri iyi tariki 2 z'ukwa karindwi ari kwitegura amatora yo ku itariki 15, aho bazaba bagiye gutora umukuru w'igihugu muri uyu mwaka wa 2024. Ibintu byiza cyane, abaturage baba bateraniye hamwe bakumva impanuro, bakumva imigabo n'imigambi y'umukuru w'igihugu, hanyuma bakaza kumva ko bagiye gutora uwo bumva bihitiyemo neza nta kibazo. Ibihe byiza rero, ndakomeza mbabwira ukuntu biraza kugenda. Acyura abaturage b'igihugu. Ndabakunda, ni ukuri ndabakunda. Mujye mukora subscribe. Iyo muyikoze mutuma ngira imbaraga n'ibyishimo byo gukora amavideo meza cyane. Nk'iyi video murabona ko ni video nziza cyane. Komeze mwihere ijisho. Amabisi ko ndagenda nyabagezaho. Murabona hano hakurya, murabona ko ziracyapakira. Hirya hakurya abaturage baracyahari. Wagiye akirangiye ku kakari kuri apepe. Bose bateranye, imirenge yose igeze akarere ka Kirehe yose bayaje kwirebera umukuru w'igihugu ku karere. Ni ukuvuga ngo imirenge yose, hafi ya yose, navuga nk'umurenge wa Mahama, umurenge wa Nyamugari, umurenge wa Nasho, umurenge wa Manga, umurenge wa Kigina, umurenge wa Kirehe, umurenge wa Gahara, umurenge wa Mushikiri, umurenge wa Musaza n'indi mirenge yose itandukanye. Hose baba baje kureba umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ni umwe mu bantu mu gihugu bukomeye, kandi koko nibyo, umuntu umwe mu gihugu aba akomeye cyane. Umwe ubafasha gushyiraho imirongo ngenderwaho, ariyo shingiro ry'ubukungu, kugira ngo batere imbere, ariko bafite umuntu ubayoboye ngo ibitekerezo nyamukuru, kugira ngo bibafashe.
abana bakiri bato, abandi bose baba rwose bashaka gutaha. Aya ni amafoto rwose abereye ijisho kuyareba, uburyo amamodoka aba ataha. Hagezweho byinshi mu gihugu, hubatswe amasitade, hubatswe ibibuga by'indege, hubatswe imihanda, dore n'aha mureba ni mu cyaro ariko hari umuhanda wa kaburimbo. Hirya no hino mu gihugu ibintu byarubatswe, aya mabisi yose ya Ritiko yose ari gutwara abaturage yose yaje kuri iyi mihanda y'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Yewe izi bisi rwose ndakeka ariho zaje, kera twagendaga ku matagisi bamwe baziritse ku bandi, ariko murabona ko ibintu byahindutse, turagenda mu mabisi manini cyane. Abantu bose baba baharanira kugira ngo bagende batahe. Ndacyari ku kibuga ntabwo ndataha. Oya buriya ndaza kuyibona. Buriya ndaza kuyibona. Ziguma mu rugo. Sawa sawa. Waka kandeba ho bari bari niba niho